Geoffrey Bamanyisa, Old Town Clerk wa Kasese Municipal Council na jangwa abashubuzi abinji baheze kubahereza ibihandiko ibi kubarabura na munonga barukora myanya eje kugira ngo tishime kuba nekorwam. So mpandikira abantu bona abine za containers z'umutagu ngoziyemo buri umwe mpandikire barayi yajyakira nabwo nyine uko piza mu office yanjye ngona ibakiremo bahagara nashaba ko baratunge barhezi betebe kanso mu wiki ibiri za containers zabo zona bazihe umutagu nizije. Bamanyisa nagaruka girango abararemwe kwihaza container na kiosks omyenyeje kugambwaho bahebwa okwezo oku kanso ne kwiza kuzihaho chifuba konga twazo mukwakana containers umutaka zihire itonjija kuzehira akwa twapangise na kuri niyo kuzihe konga cyo kimanyisa ngo hati container yawe cyo nija kufera akwaza kujitiyo no ja kushashore sente za kuri. So we are kindly requesting the government to help us at least extend the time for like at least 2 years while we are preparing ourselves so that we can get other sites to locate our business. Nti ngawe mulaba wano Kasese bwe mutunula tuli mu containers zigenda 3 kati ezo containers olibo omugamba nti jijeewo soka nawo wekubemu ogambe ajijjawo agenda giteeka luddawa ekyo kisooka kubanga bano bonna abantu bamufuna mpola buli enda container wano mufuna mpola ojja kusanga nga ne wasula nga apangisaawo. Bamumba shubuza bitwaye children bagirango bahereze kuri za roni akatukire ko kutatanisa business zabo. Kuli abasaba tuti batwe mu butuku boke twetu no kwa savana etu ni muyembera na etu namulangira nga tukole cyahayi betu se tuwete cyarekole sa no travel yali ya maloni ya business ro mu maloni basanga ne business ni mwa matukayo so uliwe hamwe sente shabene bana mukubanza so ukabi wamanyishu yomu waote. So it has affected us so much. We have nothing to do. These businesses have been helping us in everything, giving us school fees, educating our children. It is just our well-being. So we are demoralized by the law. Tanuka kanagirango abarayonje kujiremera ekiragireki nabo konja kubatwara no mukoti. Twatukire na polisi, twakwatukana na koti, twakwatukana na n'abakuta services z'izindi ngezo kuko n'abagambira ezezo kwikorera container kugira ngo umuntu arenda kutujemera tabire twamugambira ntuje kureba kutura mutwarize. So bakabaka wa mugashiftinga container bahireho these floods so injenga bisine ngisatu rent by this time. So tukasaba tuchimutu obuyambi capital yetu yatuliye kolesa ya izukelwa ya kanyoho abamwe n'ubikiragiye kibatakakire mu nkora harahabo abatandikire kwetegura ibyo nahibizira okutereza endembo omatown okwetero ihanga Uganda kuri kugenda mu misho abebenzi bagirango ikibari n'ubunja kukikora nko mu ngumwe gukongera ubuyonjo omundembo no kongera kutekatekiraje town. Ebikwekwete bikutariza hamwe biliyoni binga abatembeyi abashubuza bakuguza arobajure nkuto aba kiosks containers ngwaronde ebyombeko ayibarakora amakora agagasha kwa Gilbert Muhanguzi.